Šampon za kosu na bazi čičkovog ulja. Rešiti se nezdrave kose nije nimalo lak zadatak. Ipak uz adekvatnu negu to je i više nego moguće. Kada kažemo adekvatnu negu, naravno mislimo na adekvatan šampon. Posle par meseci upotrebe šampona na bazi čičkovog ulja čuda su moguća. U borbi protiv opadanja kose, prirodni dar je pravo rešenje u borbi protiv opadanja kose. Taj dar prirode je čičkovo ulje. Iako razlozi za opadanje kose mogu biti brojni, neki od najčešćih su sezonsko opadanje kose, nedostatak vitamina B, poremećaj ili bolest koji izaziva opadanje kose kao na primer alopecija ili leukemija. Ukoliko želite zdravu i negovanu kosu, neophodno je da se okrenete prirodnim i visoko kvalitetnim proizvodima. Kada pričamo o visoko kvalitetnim proizvodima za negu oštećene kose, neki proizvodi i preparati se izdvajaju od drugih. Kao što smo već rekli, neophodno je fokusirati se na prirodne preparate bez sintetičkih elemenata, jer su upravo oni dar prirode koji nam može biti od velike pomoći. Ipak, čak i među ovim prirodnim lekovima za opadanje posebno se izdvajaju jedan prirodni dar, a to je čičkovo ulje. Najbolje rešenje za opadanje kose je prirodni domaći šampon sa čičkovim uljem. Savršena kombinacija vitamina A, B i minerala kao i ekstrata čičkovog ulja predstavlja savršenu kombinaciju za oštećenu i slabu kosu. Vitamini A i B hrane folikule kose, a minerali obogaćuju epitel glave. Čičkovo ulje kao krucijalni element osnažuje i hrani našu kosu kako bi ona opet bila lepa, mlada, zdrava i negovana. Može se reći da je zdrava i negovana kosa simbol ženstvenosti i zato je naša dužnost kao ženama da negujemo i činimo ono što je najbolje za našu kosu i kožu glave. Prirodna kozmetika je sigurno odličan izbor za svaku ženu koja drži za sebe i do sebe. Uticaj sezonskih promjena na našu kosu i kako da je zaštitimo. Sunce, vetar, kiša i sve druge ekstremne vremenske prilike nisu prijatelji naše kose. Svaka promjena vremena utiče na našu vlast kose kao i kožu glave. Poznato je da visoke temperature isušuju, te je iz tog razloga neophodna hidratacija. Za hidrataciju kose neophodne su maske koje ne isušuju koren kose, kao na primjer maske za kosu na bazi belog luka, koji ne samo da hidrira i hrani kosu, već sprečava i opadanje kose. Takođe, priuštite sebi zadovoljstvo i na drugi način, pa jednom u 2-3 meseca treba otići u salon lepote na skraćivanje krajeva. Na taj način kosa će vam biti zdrava, negovana i lepa. Cilj svake žene jeste da ima negovanu i zdravu kosu, a to je ostvarljivo uz odabir prave prirodne kozmetike i na primjer šampona na bazi čičkovog ulja.